ukusuka ku1 kuya ku10 ekuthembekeni onakho nasekuphilisaneni kahle nabantu ungazipha abantu ukusuka ku1 kuya ku10? Emakhaya ngamakhala kufinyelela khona lo mbukiso obhanyabhanya. Siyakubingelela, siyakwamukela ohlelweni olunqayizi vele, uhlelo lohamba phambili lapha ya ku YouTube abalibiza ngokuthi iwhy mina ebantwini bebonke kungani ukhetha ukuthi ke lobu buhlungu ubuzwise mina. Thina ke si 18 and above siyinhlanganisela ke kanye nohlanga media silapha nje ke ku YouTube ekuthenini ke wena uqinisekise ukuthi ukwazi ukuthi usubscribe khona ngaso ke isikhathi sohlezi uthola ke ama notification, uphinde ulike, uphinde futhi ucommente ngaso sonke isikhathi makhona ke i-episode ke ethe yangena. Namhlanje sinolunye uTalatiya, namhlanje sinolunye uTavatava sifisa ukuthi ke silungise. Uma ngabe senibona ukuthi liyahlula uthando noma liyanehlula nje uthando, kuhle umunye mhlambe aphuma indlela yakhe nomunye aphume ibhodo lakhe, sibone ukuthi mhlambe ngeke nikuphileke kangcono, ngoba uma ngabe nizoqhubeka ngenkani ningi ongase konakale ngaze kugcine kuphume nemphefumulo, kodwa ungavuni ukuthandana nomuntu ngenkani engasafuni ngoba ziningi izinto ezingonakala. Kubalekile futhi kakhulu ukuthi maso ubone ukuthi kunzima ngempela, thola usizo ebantwini abangakwazi ukuthi bakusize ukuze ukwazi ukuthi ugcine uphumile. Ake siyohlala phansi nabo nazi ithandani lezi sibone ukuthi ke ayikho indlela ebesingaphuma ngayo kulo Talatiya ababhekene nayo. Mbukela siphinde sikubingelele futhi ohlelweni oluyinqayizi vele esilibiza ngokuthi iwhy mina ebantwini bebonke kungani ukhetha ukuthi lobu buhlungu obuzwise mina. Singaphansi ke kochungechunge likamabona kude esilibiza ngokuthi ke i18 and above media, sibe ke siyinhlanganisela noma sinobudlelwano siyimadlela ndawonye neTV esiyibiza ukuthi ke uhlanga media. Namhlanje futhi sinolunye kuTavatava noTalatiya, nangu mfowethu lapha eduze kwami ukwazi ukuthi asondele mangabe simcela. Kunodatshana olithize esifisa ukuthi silikhulume naye, njengalokho ke khona umuntu okuyena othe wasibhalela wasichazela kabanzi ngempilo ephilwa umfowethu. Sekuyisikhathi ke sokuthi ke nathi sikwazi ukuthi siyibuzele ngokungathi ukuthi ke ngabe kuyiqiniso yini konke esithe sakuzwa. Sikubingelele mfowethu, sikwamukele ohlelweni. Yebo mfowethu, kunjani? Sikhona mna wethu. Mfowethu ngikubizile ngoba nginodatshana lapha enginalo ngawe, ikona ke ngikubiza ngoba ngifuna ukuthi nawe uyiphendulele, ngoba kube nzima mfethu umuntu uma ezokhuluma ngawe kodwa uthola ukuthi wena ayikho impendulo obenayo, ngoba angakwazi nokuthi akuqambele amanga, uyabona. But ngaphambi ukuthi siqhubeke mfethu siye phambili, igama lesibongo ubani? Hayi mina mfowethu uNkululeko Mchoni igama lakho. Oh, Macingwane. Okay. Ungibekezelele mfethu ngizoba nje nemibuzwana engatheni, but nje inhloso enkulu kakhulu ukwazi, uya understand? Ngiyakuzwa mfowethu. Ngifisa mfethu ukuthola ukuthi ukhulele endaweni kanjani, like ukhulele emakhaya, ukhulele lokishini, ukhulele endaweni kanjani? Mfowethu mina ngikhulele nje lokishini bafo. Ngiyazama nje ngithi angisebenzi vele. Oh, okay, ukhulele lokishini ne? Nabafo. Okay. Ukuthi bafo yabona indawo okhulela kuyona iba nomthelela kakhulu empilweni oyiphilayo. Akisho ukuthi abantu abahlala elokishini noma abantu abakhulela elokishini mhlawumbe baphila impilo engekho right noma abantu abahlala emakhaya, but ngizama ukukuvezela ukuthi even umzali okuzalayo unegxathe elikhulu edlala empilweni yakho. Yabona ukukhuluma ngabathakathi kwengane neminyaka ewu6 isuke kuyinkulumo eyilalela ekhaya. Ngizama ukukuvezela ukuthi banamthelela muni abantu abasuke beseduze kwakho, kanjalo nendawo futhi isuke leyo ngane le into inkulumo ezizwe ekhaya lezo. So naye igcine seyihamba izikhuluma noma ikuphi ukuthi kunomuntu uyathakatha lo ukuthi ayi understand, but ihlezi izwi ikhulunywa. Kube sekuba khona indawo ukuthi ukhulele endaweni kanjani, ukhulele nabantu abakanjani. Nako lokho futhi kuyakwenza ukuthi ube yilo hlobo lomuntu osuke uyena ngaleso sikhathi. Ukhulele endaweni eyilokisho, uma nobaba ubudlelwane babo bukanjani? Oh hayi bafo, ubaba wami nomama hayi babengashadile sidalo nje. Mina ngizalwa intombi nje. Yabo, njengokuthi ngisebenzisa nje isibongo soMacingwane, yebo. Ngiyazi ukuthi isibongo sakumama ekhaya. Oh, isibongo sama wakho Mchoni. Yebo. Oh, okay. Awazi mhlawumbe ufisa ukubiza sika baba? Hayi, ubaba nje abakhona kancane mfowethu kodwa akasekho emhlabeni. Oh, akasekho emhlabeni. Akasekho ubaba wami. Awukahle. Uthe sipana usebenzi ne? Hayi angisebenzi mfowethu. Okay.
ngibona ugqoke grand into ozigqokile futhi zinamagama ziyabiza wenza kanjani Mfethu ukuhlanganisa nje njengomjida yabona nje hayi ngehlanganisela nje umjida wonke i-already likhona isandla elinazo ya bafo kancane nje kancane already libethala lapha nalapha engishoda khona kodwa nje okuningi nje hayi ngiyimina nje ngiyimoto uyazenzela ne bese no kuyajabulisa lokho ukubona insizwa sencane kangawe ikhuluma amagama amahle okuyihlanganisela nokuyizamela okuyinto igenge eqoza ukwenza lokho bathatha isikhathi abafana abancane ukuthi bebone ukuthi hey man kumele ngisukume kumele ngiyophanda kumele kwenzakaleni umuntu nje ukhula ngale nto ukuthi ngiyakwazi ukucela bengenzele you understand ngiyakuzwa so esikhathini esiphila kusona siphila esikhathini la khona uthola ukuthi abantu besifazane bayibantu abakholelwa ukuthi uma ngabe uthandana naye kubalekile ukuthi uvele ewindini ngenyanga kube khona indlela omsupporta ngayo akukhathaleki ukuthi uyasebenza noma akasebenzi but because uqomile kubalekile ukuthi uvele ewindini kube khona ukufakayo ngaba ukuthi imadlana mhlawumbe into zokugcoba ngaba ukuthi umkhiphile mhlawumbe nayo odla somewhere kodwa into ekhombisa ukumthanda uthanda abanye babo balidithemana incazelo yayo bacabanga ukuthi kumele kube khona into yenzayo ekhombisa uthando akube na something ayizuzayo ngokuthandana nawe kuleso sigaba esikanjalo uke wenze kanjani since ungasebenzi ukhona umuntu mhlawumbe ake ngingaze ngihambe ngiye phambili ukhona mhlawumbe umuntu othandana naye hayi bobafo lolu daba lakho lolu buzayo li complicated mntakwethu ngale ndlela yokuthi hey hayi bafo hayi ngeke ngempela ukhona kodwa yena noma ke hayi ukhona yena ukhona kodwa ke bafo vele ubizelweni lana bafo ukuthi bafo ngifuna uqale ngiqonde kabanzi kuqala uyabo ngifuna uqale ngiqonde kabanzi ukuthi kuphileka impiloni ngizama ukubuza lo mbuzo ukuthi uke wenze njani ke makushaya leso sikhathi sokuthi mhlawumbe lekelela ngezinto ezithize mhlawumbe kuyimama since awusebenzi kuyenzeka mhlawumbe kule nyanga bekhona kuyenzeka inyanga ezayo engabe khona hayi mina mfowethu hayi nje imama nje ngiphatha kahle nje hayi ngendlela yakho la nje ngendlela yami mfowethu awukahle baba ngifuna ukuthola la intombi mabe uyishela ubhekene nje nentombi uyayishela bese kucaca ukuthi ayiqomi ikhona eminye imizamo yezamanye mhlawumbe noma nje ke kuba ukuthi hayi no ingidlulile phela intombi iyakuhlula noma iqoma akuzona zonke izintombi ongayishela bese ziyakuqoma khona ezokuhlula khona eminye imizamo mhlawumbe ukuthi hayi awuke ngizama izabanyana ngibona ukuthi mhlawumbe ngabe ngithumela umngane ayongikhulumela namhlanje ngizama ukuyimakhathakhathana ngibona ukuthi mhlawumbe akukhona engingaphuma nawo hayi mfowethu uyabona masiza kulolu daba kuyayo phela uma uyinsizwa kumele nje uhlezi nayo into yokuthi ikulekelele maye ngabe ubona ukuthi hayi mama hambisana nento yakho kodwa uyaqonda ukuthi kuyenzeka ukuthi isikhathi ukuthi ushele ungaqonywa phele kanjalo futhi impilo iqhubeka hawu bafo uma ukhona nje ukukhathakhathana okuncane ngeke uzusokole mfowethu okay lento ngivezela ukuthi kusho ukuthi umuntu okholelwa kuona makhathakhatha nabafana umuntu okholelwa uyakholelwa kuona yo khona lezi zinto ezenziwa zinsizwa bafo bengabe so thandanile nentombi thosa umunye umuntu uzokwenza ukuthi intombi ingaphindi imiyeke noma mhlambe khona lunye udaba esakasaba nalo la kunomfo oyekade ecuphile intombazana ukucupha intombazana ukuthi ke mhlambe ithi yolala nomunye umuntu mhlambe kube khona nje into eyenzakalayo engekho right ezokwenza ukuthi lo wesilisa mhlambe angasaba noqozi lokuthi aphinde abuyele kuyona lezo zinto ezikanjalo umuntu onjani esikhweleni mase unomuntu othandana naye hawu phela kumele bafo imama maselithathile nje lithathe libheke mina ngedwa lingabuki ngalana mfowethu angiyithandi isizi leyo ukuthi umuntu abeshona lena kumele intombi nje ibe yami ngedwa yabo namakhathakhatha abafaya asizana wena kuyaba yini uyamenza yini ukuthi abe yedwa kuwena bafo waphela bafo lento angimele ufuna siyikhulumeni lento ukuthi angimele ufuna ukuthi umuntu abe wakho wedwa kodwa wena ungayena wakhe yedwa yabo kwaphela egcineni kosuku sibande egcineni kosuku sineyinhliziyo sonke ngiya understand ukuthi egcineni kosuku vele uzokuveza ukuthi phela nawe indoda but egcineni kosuku sonke mangingakuhlaba kuzophuma igazi elibovu nowesifazane mangingamhlaba ngaphuma igazi elibovu lento ithini ke inhliziyo zethu ziyafana the way sizwela ngakhona ubhlungu kuyefana
yabo kuukuthi thina besilisa ubuhlungu bomuntu wesifazane kasibhloniphi but bona buyefana nobethu you understand so ngabe kuwena kunjalo yini le ndlela umfune iyona nakwena uyifuna ibe njalo yini bafo inzima ke loyo mbuzo kodwa bafo hayi mayengaba nje liqondile imama hayi bafo bakhona umtshontsho okuncane okuthizeni nje njengensizwa yonke makwenzekile lathola uyaye wenze njani phela uyazehlisa impilo iqhubeke noma mhlambe ulo hlobo labantu oluthi mengabe selitholakele ephutheni kulwe lona futhi umuntu orong kube yilo omunye bafo basho abaningi bathi into yakho mokuye yakho yayilwela awuyeki nje kanjalo bafo nafowethu no webaba ngifuna ukwanda kakhulu mfethu ngamagama but ngiyafisa ukuthola ukuthi mhlambe kusukela ku1 kuya ku10 ungazipha bamfethu ngokuthembeka onako uthando nalo mhlambe abantu inophila nabo nje ungazipha ba hayi bafo ngiyayinika nje u10 omuhle nje yabona kwezothando hawo ngiyabhubhisa mfowethu hayi number 1 ngicela ungibukele lesa screen bafonanga umuntu la ukubhalela ke sibuke lapha sanibonani babukele emakhaya igama lami nguNana Mtshali ngibhalele uhlanga media ngoba ngifuna ukucela usizo ngomuntu engifuna uphume empilweni yami ongafuna ukuphuma empilweni yami sengikhathele uyena angikwazi ngisho nokuyosebenza ngenxa yakhe ngakho ke ngiyacela ningisize ngithola abantu abangangiluleka ngokuthi lo muntu ngizokwenza njani ukuze aphume empilweni yami webafu ngoba siyamuza sobabili mfethu ukhala ngokuthi uyazama ukuhlukana nawo kodwa akawufuni yini inkinga mfethu ukuthi nje ngiyamthanda ukuthi yazini kunento engiyibukayo la ngibuka i-age gap yenu mangithi ngiyanibuka angikujudge lokho ngiyazi abanye abantu bathi age is just a number but ni ungakanani na baba ngokweminyaka iminyaka yami bafo ayi ngina 30 kuphela webhesi na 30 kulonyaka ungakanani yena okusho nje mntakwethu hayi intokazi isikhulile kunami ikhulile nihlangane kanjani mfowethu hayi ukuthi nje umuntu engamfica mfethu ngiyambona ukuthi unomzwayi ngedwa hayi ngiyabona ukuthi hayi angithande naye intokazi wanginikeza futhi ithuba yebo hayi wanginikeza nje kahle mhlawumbe uma ungasho bafo yini kuyona enixabanisayo ngolwazi onalo mfowethu uningana kona hayi uningana mfowethu hayi uningana ubani onephutha kukona njengoba kuningi hlezi bayimina mfowethu hlezi bayimina webafo ngoba ukhona mfethu ngicela ukumbiza sihlale phansi naye ngoba into senkulu kakhulu bafo ufuna masiphuma la siphume nivumelene ngokuthi niyaqhubeka niyathandana noma niyayeka uma niyeka mhlambe emiphi imigomo nemibandela kumele ilandelwe njengalokhu niyeka but naye elakhe side siyafuna ukulizwa mhlambe kukhona ozokuzwa kangcono namhlanje obungakazi uzokuzwa ngaphambilini you understand mhlambe kukhona ushintsho ozophuma unalo la mawuphuma la mhlambe naye futhi ngokunjalo lukhona ushintsho angaphume nalo you understand okubalekile ngaphezulu kwawo konke ukuthi njoba sizohlala phansi nje nani ungalinge wenza iphutha lokuthi noma kwenzeka unyukela umoya but uzama ukuyicontrol uzama ukuba indoda uzama ukulalela ungamqini mayikhuluma uzama ukumlalela naye futhi sizomtshela ukuthi azama ukulalela ngoba kwesinye isikhathi kuyenzeka uthola ukuthi niqatshaniswa ukuthi niyahluleka ukulalelana hayi ngoba naku nixabana kuyenzeka uthi ukhuluma uthola into oboyikhuluma beyinomqondo but ngenxa yokuthi ungenile emlonyeni nawe waduba ungakafiki kule ndawane kuyiyona ebaluleke kakhulu ngoba inkulumo phela iqalwa ngephuze libalulekile uqala uyikhele phansi unyuke nawe uzuyofika la ufuna ukuya khona uthola umuntu uzovela kubambe usathi uyayiqala bese igcineni nixabana ngoba amaphuzu abalekile ugcina ungafikanga kona ngenxa ukuthi ungena emlonyeni mawukhuluma asimuphi ithuba akhulume nawe futhi ngokunjalo uzokupha ithuba lokuthi ukhulume mina ngikhona phakathi nendawo ukuthi makwenzeka niphuma emzileni ngikwazi ukuthi nginibuyisele ngijaje like wrong khona ngokukhulu ungachemi ngoba nginazi nobabili you understand asemnikeze ithuba qha ufisa umbiza sihlale naye phansi sinje kunjani uyaphila ngiyaphila njani siyaphila mhlambe usisi masoshila igama lakho uNana ne yebo Nana wasematshaleni ngakamtshali
Okay, siyabonga kakhulu. Ngifisa siswami usithatha usibeke nje. Ngifisa ukuthola ukuthi nihlangana kanjani noBafo. Ukusiphi isimo ngaleso sikhathi? Okay, ukuhlangana kwethu wayehlala eflatini nami ngihlala eflatini eMbilo. So besiloku sibonana nje njalo hluthi siyaphambana ipassage noma ama-15. So wagcineke eseqala yena ekhuluma nami ke saba nalobo buhlelano bobungane eqala. Efika nasendlini vele bengihlala ngedwa utho sesiyaba nama-topic esiwaxoxayo. Then ekugcineni ke kwagcina sengemnika ithuba ke sagcina sesiswana. Uhlala wedwa ngoba uvela akekho awunangane mhlambe akekho umuntu othandana naye Okay, wayekhona umuntu engangithandana naye ubaba wengane yami kodwa sewashona waba sengozini yemoto. So ingane ikhona yona ibihlala e-boarding school kodwa manje sisevarsity ise Cape Town ihlala khona. Okay. Sorry kodwa ke ngobaba wengane bakithi le yokushona kwakhe. Wasumnikeza ithuba kuBafo ngalo ndlela. Yebo ngamnikeza ithuba. Belunjani mhlawumbe uthando le nje liluqala bekuhambana? Okay, uthando lethu hayi belemnandi ngabe nginamanga mangathi belingekho mnandi. Beswana nje isikhathi esiningi nje sihlezi sendawonye and siyajabulisana nje sobabili ngendlela ehlukahlukene. So nje bekumnandi nje angifuni ukuqamba amanga. Okay. Kunento ade ngiyibuza kuyena sisi ngoba bengibuka indaba ye-age gap nokuthi ngiyakuhlaza or what but ngicabanga ukuthi ngibuza umbuzo ocishe wonke umuntu mhlawumbe nosekhaya ngawubuza ukuthi omunye umuntu angasho ukuthi no why age is just a number omunye umuntu I know ayingeke kwakuza kanjani ukuthi bathandane uthe mesitshela iminyaka yakhe wathi uneminyaka u30 kulonyaka ngifisa ukuthola eyakhe iminyaka ukuthi ingakanani. Okay, mina ngineminyaka u46 kulonyaka. 46. Okay. Bowukwazi akaza kufihlele futhi iminyaka yakhe. Cha. Okay. Ukuvezile futhi uBafo ukuthi akasebenzi. Ilento engenza ukuthi ngibone ukuthi uzomthanda ngempela ngoba ngeke ngakuveza futhi ukuthi eminyakeni esiphila kuyona indaba yemali nothando kuyinto engazuthi iyikhombo noma iyahambisana. More especially imali eqhamuka ngasemntwini wesilisa yakowesifazane. Since umuntu obekade engasebenzi ubokade umamukela kanjani? Benganankinga naloko ngoba ngokwazi kwami manithandana kufanele nalo sokuthandana naye whether uyasebenza wakasebenzi mela representeke nawe afane njawe. So benganayo inkinga naloko besibambisene nje. Okay. Into engijabulisa ukuthi kuyona yonke lento noma leyo seyenzeka manje ungakasitsheli yona but likhona iside elihle ngoba phela umuntu akabi mubi nje khona na indawana ekibe yinhle ngaye uyabo Bafo siyabonga siyalizwa iside lakhe elihle ngifuna ukungena la eseqala khona konakala izinto. Nami ngavele ngathuka. Wavela wangishintshela nje esikhaleni. Siyazwana umuntu siyayisola ukuthi mhlawumbe ngiyachitha. On top of that, how umuntu sefuna sihambe inyanga. Sekukhona imithi la endlini. Usengiphethe nje nama ngisazi kufanele ngenze njani. Because mangenze example nje ukuphuma kwami ngesitolo mase ngibuye ke sitolo usezobuza ukuthi awahamba isikhathi eside kangaka kwenze njani ubunobani kuphi kodwa bengihambile ngiyothenga ukudla kwasendlini. So nje inkinga iqale lapho kodwa nje main point ukuthanda imithi nokuhamba inyanga. Sesenike nami mhlawumbe enyangeni. Sesike saya enyangeni useke wangithatha wangisenyangeni nakhona futhi lapho wathi sihambele uko-check nje ngoba ubona ngathi khona into engasahambi kahle phakathi kothando lwethu. Masifika lapho imkhubo umuntu enziwa yona laphana. Sobabili siyagcatshwa siyahlatshwa senziwani. Kukhulu nje safike senziwa kona lapho. Mase ngibuza mina explanation uthini hayi ngenzela ukuthi usabeke abafana bangadlaleli kuwena bangasondeli kuwena. Mawuhamba nje usabeke. Wena nje lezi zinto kade uyikhuluma manje. Shukuthi ukaze nje ungitshele mina usawuzithandi. Kungani manje usithi mase silana wena ukhulume lezo zinto ukuthi angazi ngisho ukuthi imithi angithandi. Awu kanjani manje uvumelani phela uyahamba nami njengomuntu engithandayo manje. Ngiyahamba phela nawe ngoba siyathandana ngithi. Manje bare egcineni ngasho kuwena ukuthi lento yokuthi sizoloku sihamba inyanga ayihambisani nami. Manje wena usuzokhuluma lezo zinto lana ukuthi imithi yethu imake Bafo
angithi beniye enyangeni phela angithi mina ngibuza kuyena ukuthi iqale iphi inkinga la iqale khona uyaveza yena ukuthi iqale ngesikhathi wena soqala lezi zinto zezinyanga nokungamthembi angithi ukwenzile ungamthembi bekwenziwa yini hayi bafo ukuthi nje la kade sebenza khona mfowethu ayingabona ukuthi hayi kunelinye ikhehla nje libhizi lifuna umthatha phansi phezulu mina ngangayithandi leyo ikhehle belemshela uhathi hayi bafo wehlezi behleka lapha mangifikile ngiyombona lapha manje uzongahleki kanjani nabantu asebenza nabo bafo phela umuntu wami lo akumele abone umuntu wonke obebhizi ahleka nawo wonke amadoda hayi bafo angazi noma mhlawumbe ngizothi ngoba usemncane noma ngizothi why but ma kuphilwa nje kuphilwa kanjani noma ikuphi la uzoya khona ngicela ukubuza liyashona ilanga ungakhuluma nomuntu wesifazane ongelutho naye hayi bafo ubingelela nje abantu besifazane kuphela awuhleki naye mhlawumbe obajwayele mabekhuluma nawe befuna ukuhleka nawe usho ukuthi kunomuntu wakho kumele afike ahlini emsebenzini iqala usuku lize liyophela ngoba uthanana nawe hayi kodwa bafo bafesejwayele angiphinde umbuzo usho ukuthi kumele usuku lize liyophela umuntu wakho make emsebenzini ngoba waqoma wena ahline lize liphela usuku cha bafo kodwa ngale yandlela yakhe eyiphi indlela wena mhlawumbe kumele ancume ngayo kumele ancume kanjani hayi bafo kumele nje umuntu wami kumele ancumele mina nje athande mina ngedwa angabe busy abantu besilisa kunento wrong bafo ngibona ukuthi kunento wrong ayikho into enjalo ayi umuntu ophila kwenye planet lo hayi la lo mhlaba esiphila kwawo uphila kwenye indawo lo muntu kushuthi ngamanye amazwi kwakufanele uthole ithuba lokuba uNkulunkulu ukuzakhela umuntu wakho lo ufuna ukuphila naye ngoba akekho umuntu bafo ozophila emhlabeni angahleki nabanye abantu lo muntu uzobukeka njengomuntu onjani kulabo bantu Isikhwele nje lo esingenanqondo hayi kodwa ke isikhwele nje esibhedayo kodwa ke nana songazi ukhulume ngendimi yemithi lana uzungilethela ungilethela imithi oyazi ukuthi ngiyayisebenzisa nje awubinankinga Lungile phela isebenzisele kuwena mina ungangifaki kuyona angithi ngoba sengikhathele phela mina sengikhulume kangaki nawe ingakho phela nami sengiza la ngizocela usizo ngoba nje mina ngithi siyathandana ngithawuna inkinga nalo ukuthi mina ngisebenza ayikho bafo ayikho protection order wayifakelwa ayikho protection order wamfakela wena njengoba sikhuluma nawe nje angithi i-protection order owayifaka e-police station ikhona i-protection order engayifaka ngoba phela nami sengikhathele kodwa into engithusayo on top of leyo protection order bese ngiyifakile uyafika endlini and maye efika endlini mina ngivele yabo nje kuvele kusihlwiki mina ngikhohle la indaba ye-protection order angabi nandaba siqhubeke sihlale sixoxe kube kuhle angani angithanda wena nana ayangithanda vele ukukuthanda ngiyakuthanda kodwa sengikhathele ekugcineni sengikhathele because kuningi nawe okwenzayo kuyimanje njengoba ngikhuluma nawe naye uyacheata yena uyacheata ngikuchithela nabani wena Mhlezi ngizwe indaba zakho nezitori zakho uhambe ngemoto yami ufaka amantombazane emotweni yami kodwa mfethu ngeke ngathi wenza kakhulu ndoda mfowethu hayi nawe uyazi imana wesisi imoto yakhe ihamba wena most of the time ebuya ithathe noma ihamba yena vele imoto yami ihamba yena ungibona njengoba ngila mina ngiuparishile imoto ikeni ihamba yena anganothi manje uhlala kanti akasahlali nawe njengoba angisi bese sihlala sobabili so njengoba kade sengifaka i-protection order ke waseyaphuma ke wahamba but kuukuthi ngoba kwesinye isikhathi vele kunezinto nami bengihlezi ngimcela ukuthi ahamba yozenza imoto ingakho yagcina ehlala kuyena ngeke ndoda hayi mina bafo ngithi ngoba uyangithanda mina zonke yebafo yazi khona lento engicabanga ukuthi abantu abaningi abayazi uyazi uthando luhamba lodwa liphelele uya understand lokho ungajabuleli wena ukuthi ngoba uyangithanda yes uyakuthanda but izenzo zakho ziyaligqugquzela nothando ukuthi malingapheli kuyena ngoba phela yebo uyangithanda nezenzo zami mazigqugquzela uthando ukuthi maliqhubeke liphile izenzo zakho ziyalibulala noma ziyaliphilisa yini uthando mawuzibuka wena izenzo indlela owenza ngayo iyalibulala uthando noma iyaliphilisa na hayi bafo mina bengilekelela nje uthando lwethu soba ngiphinde ngibuza umbuzo bafo indlela owenza ngayo mawuyibuka iyaliphilisa yini uthando noma iyalibulala hayi mina bafo bengithi liyaphilisa ngalendlela engenza ngayo izinto philisa kanjani ngoba phela kuloko kwenzayo kwemithi uend up manje usuba abusive uyakhumbula usuke wangishaya ngisho ukungishaya wena awuthini ngempela hayi bafo sokugcwaneka ke lokho sokugcwaneka kahle kahle niyathandana yebo ngiyavuma but usisi wakho omdala lo masingabuyela nje kwi-reality we understand ukuthi ngathiwa wena ushayela umuntu ongaka umshayela indaba yothando
nakhona futhi mase uthi uyayilandela lento uzothola ukuthi mhlambe wengenzanga lutho ingenxa yokuthi bafo umuntu ochithayo uhleze nezinsolo because lento uyayiphila iphilwa uyena and manje naye uhleze nezinsolo zokuthi engabe usibani akakwenzi lokho once wathandana nomuntu wena wazi ukuthi lo muntu nomuntu kodwa uyakuthanda nawe uzohleze ukucabanga ukuthi nalo wami futhi angathandana nomuntu manje mina ngikhona because nalo engithandana naye uthandana nami nje unomuntu wakhe so into ephila kuwena le ukuthi vele ngoba exactly inkinga yakhe vele yabona nje lokho okucheat kwamantombazane ngikwazi njengoba ngizazi ngoba nendawo ayihambayo nje futhi afuna imali ngimnikeze ngizoze kusuka sebonakala endaweni ukuthi makha washathize khona amantombazane khona lapho wena namanje mina ngingahambi nabangani bami siye kwethu angisho ungahambi nabangani bakho amantombazane la kona ngicela ukubuyela lapha ngicela akaze ngisho ukuthi ungahambi nabangani bakho lokusazana usuhambile nabangani bakho namantombazane kulungile anginankinga inkinga yilabo othandana nabo hayi phela lento sowayiqala ukuthi kube khona othandana nabo nami ngibaphi hike lamantombazana ngemoto kaba mfowethu umuntu wami lo ubaphi hiking ngemoto kaba imoto yethu mfowethu eyami naye because siyathandana no iqala mase kushadiwe lo party yami into yami eyakho but manithathandana eyakhe bafa leso skipho sigqokile sakho ngeke kusasa kushintshe kube uthi ngibuzile sisi ukuthi uthengelwa uba uthe kumina uyaphanda uphantapi yonke into yenzelwa yimina yonke into yenzelwa yimina ayisikwa yonke into ayigqokile ukuhlala kwakhe ukusukuma kwakhe uphuma kwakhe ukungena kwakhe imina manje usuzongihlambalaza lana angikuhlambalazi izini pho lezo zikhulumayo phela siyakhuluma nje njengamanje angisi siyakhuluma ukuthi wena izinto ozenzayo bese ngiyikhuluma mina kwamanje ngikhala ngemithi kodwa on top of le mithi oyisebenzisayo qhamuka nokunye phela fanele ngikukhulume phela ngoba phela ngikhathele ukukhuluma nawe angisima ngikhuluma nawe usuvela ufuna ukungishaya wenana suhlulwa yini ke ukuthi ukhulume nami eceleni kahle uyazi ukuthi ngizabe ngishaya kufanele uzobonzani kuze kube nini ngizokhuluma kuze kube nini uthi awume kancane uzomshaya kufanele angani umuntu wami mfowethu lo umuntu wami lo maye makumuntu okufuna lumshaya ngiyamqoqa ngiyamlungisa bafo ngimfake endleleni webafo ngeke mfana kithi ngeke uzumshaya ungilungisa ngani ngemithi nokungishaya ungilungisa ngani ngemithi nokungishaya mina ngikhathele uyosinda nje wenani uyosinda nje wenana oba sidlana ebhudi yasinda marazo lento eyikhuluma singayikhulumi la akushaya abantu la ungayikhulumi lento eyikhuluma la ukuthi uyosinda ngoba nakula le nkulumo ithini ithi le nkulumo kusho mase kuthiwa nikho ngabe uyamshaya hayi phela umuntu wami yeba no lalela umuntu wami no akusanganwa la bhudi usho ukuthi wena mina into engisho ngithi akusanganwa la ngiyakuzwa mfowethu ngeke ufike la uzogwadisa umuntu umsabeze ngokumshaya ngiyakuzwa mfowethu usendaweni wrong manje ke njengibefuna ukuhamba ethi ufuna ukuya eCape Town ithini ngaleyo ndaba ufuna ukuhamba kanjani mana ke ngiyeza lapho ngifuna ichaze yena kahle umsebenzi sisikwenzekalana ngawo okay mina bengu nurse professional nurse bengisebenza but ngayeka emsebenzini ngo2024 nakhona futhi ingenxa yakhe lo why because bekunezinto nje buye zenzeke khona nala futhi kwafuneka ngithathe khona iloan efuna ngithathisa iloan so nami ngathi mangihleli phansi ngicabanga nje izinto eziningi ngabona ukuthi no nginayo experience kodwa kwamanje mangase nguye kumsebenzi ngibona ukuthi kuzophilwa kanjani so nga decide ukuthi awuthi ngiresign ngaleso sikhathi ubu public noma ku private hospital bengikwe private yeah bengikwe private so zaphuma futhi imali ngayithola saphila ngazo kwakuhle but still akukho ushintsho kuyena saphila kahle ke so manje ngifuna ukubuyela emsebenzini and ikhona ioffice engiyitholile eCape Town and the reason why futhi vele ngifuna ukuya eCape Town is because ingane yami phela isevarsity eCape Town so nga decide ukuthi ngoba vele nami sengikhathele uyena kahle kahle sengifuna kuphele phakathi kwethu angiyithathe le offer yokuya eCape Town nango ke yena kuseyalwa ke ngihamba nawe uhamba nami uyapi siyahamba phela nami mohambe umuntu wami mohamba nje ngihamba nawe imali nuke kuthanda sekuphelile uzozama umuntu wami ngithi imali nuke Cape Town nje just phela ngizofuna endaweni wena uyazi hayi bafo angazi uyena owaziyo nani uyazibo sekuphelile hayi nana uhambe eCape Town mana ebafo
akekho mhlawumbe umuntu owuntanga yakho nje mhlawumbe umbonayo uthi ungazandalela naye ngoba vele phela umuntu wesifazane kahle kahle unana wena umotshela isikhathi hawu bafo kodwa ngayitholela yena nje ngamphilisa mothi wazitholela ngathi into wayicosha phansi bafo iswele ingenamuntu iyinto nje you understand into moyithola udobha something wacosha wazitholela imali phela wazicoshela wona phansi mhlapa yinamnikazi wemntwini uzitholele umuntu lesikhuluma ngayo siphi sizathu ofuna uhambe nami ye Cape Town phela ngiphila nawe umuntu wami mina ngifuna ukuhamba nomuntu wami futhi nje ngiyafisa ukuthi moye eCape Town ungangishila ngaki ngize ngifake i-protection order nje kwakwenze njani ayisekhulume kaningi ukuthi cha asiyeye lento yethu ayiphele lento yethu ngoba vele asilalelani no mina sengikhathele ngiloko ngiyogcatsha kancane kwenzeka into siyenyangeni kancane kwenzeka into siyenyangeni ngisho phuphile anqane ukuvuka eselathi ngiphuphile yazi we mama ngiphuphe kukhona indoda nje eyadini nawe kumele sivuke sami ngisho phuphile manje manginephupho mina singaye enyangeni siyohlola silungisa izinto emsamo hloleni lolu daba lokuthi ninomsamo nini mfowethu umuntu wami lo ngiphilisana naye manje yena bese ngihlale naye nje njengoba ukuthi ngihlale naye wena uthanda uku-understand ungawazi ukuthi uthanda ukuxhaphaza umuntu wesifazane cabanga ukuthi indlela wena une-understanding yothando ngayo leyo wazi ukuthi nje ukuzixhaphazela umuntu wesifazane uthatha izimali zakhe uhambe ngey'moto zakhe nje ujole ngey'nto zakhe awulazi nje uthando bafo yabo umuntu oqala nje empilweni engalazi uthando wena ngiyaqala ukuhlala nomuntu ongazi lutho kanje ngendaba yothando uxhaphazela umuntu wesifazane wena and mabe sisuka la bafo masisuka la imoto kumele ibuyele kusisi umnikazi wayo kanjani bafo into ezokwenzeka kale bafo angani sisathandana mina naye isekuphelile imoto yami ibuya kumina okunye uzokuthatha kodwa yami imoto kodwa yana uyenza kanjani into enjalo webafo lalela la mfowethu masuka la ngiyacela nje ngale kokuthini ngoba uma ngabe ukuthi wena uyaphikisana nalonto leyo thina mina bafite engizoyenza ukubizela amaphoyisa into yokuqala ukuphuma la uzophuma la kabuhlungu uma uphuma la ngeke phela uzoxhaphaza umuntu kanje bese usitshela indaba ukuthi kwasha kwacima kwavuthi umnyango sesihamba la wenze sure ukuthi you delete my number ngoba njengoba ngisho nje ukuthi okwami nawe kuphelile ngikhathele ngeke sisakhuluma nakancane ke yes yona into ezosiza phela mina ngifuni phela ukuhlukana nawe njengomuntu wami ebafo makuhlukana vele kusuke kunesayidi elithandayo ukuthi kuqhutsheke nokuthandana bese kuba khona leli lingafuni manje akukaze bafo kuba ukuthi bobabili abantu basakhulukana khona ongafuni khona ofunayo yabona ke nawe ukule side elingafuni yena ukule side elifunayo kodwa bafo imama lami leli kwakuyimama lakho mfowethu izinto ziyadlula bafo izinto ziyadlula wena ufuna ukushintsha ukwenza uyadelela uyacwaneka siphile ngeenyanga ngeke phela siphile ngokuyogcatshwa njalo siyogcatshwa uyabona uzotshela ukuthi wena uyibhinqa indoda yomzulu kodwa bengithi ngibona kahle nje ukuthi masibonisana ngalozo zinto zonke ube umiwena nami esikhuluma hayi mfowethu akame kancane ngale ngikhulume kangaki nawe size sifake i-protection order nje sengikhulume kangaki esi lo muntu ufike ngahambi yedwa la ufike ngahambi yedwa labantu abagcwele imoto noba abangani bami mfowethu laba kade bengibengithi la iyona philela abangani manje ukuzele la uzongilahla mina uzele uzongilahla la bese yabuya isingcolile uyathola phakathi amakanobi amakanani sekufuneka iclean uba siyaphuza phela car wash yo wash lento isimple bafo isimple lento mangabe usuka la uhamba la sizotholela usisi umuntu ozohamba nosisi la mawuphuma la sizothola umuntu ozohamba nosisi ukuze kungabikhona ukukhuluma ukubona ukuthi bazokwazi ukunithatha abanilift bahambe nani noma kuzoba ukuthi bahamba bodwa nina nizigibelele ngendlela yenu but ukhona umuntu ozohamba nosisi kusuka la ngihanja kuyiwa le usisi uzohamba nomuntu ahamba naye very good ngiyithandile sisi ukuthi vele nelokhuza nithikithi olibhukhile ne yes nethi futhi ngizoqashisa ngalo sengitholile futhi tenant ezongena so kwamanje ngisazoqashisa ngalo kodwa lona soon ngizolidayisa okay ngikhathele wena hayi hamba uye kontanga bakho yeba vele lento ayixabanisi ayixabanisi lena wena uzijwayezile umkhubo umubi ungafuni ukuzisebenzela njengendoda and lento iyakuspoiler njengamanje wena so ubona ukuthi impilo yile yokuthi wena uyakhamisa nje kuthelwe phela awuphanta wenza ilutho ugqokile nje namhlanje umuhle usisi uhamba ngemoto usisi upetrol ufakelwa ba mina so ubona ukuthi impilo wena kahle kahle usisa awumthandi iqiniso bafo
iqiniso nje lisho njalo usisa umthandi uyamsebenzisa bengithi sikahle mina nomuntu wami anikho vele ngeke uzunaka ukuthi anikho kahle ngoba vele ithuba lokuba naye ulitholi ubhizi ngeke uzunaka wena wazi ukuthi ngoba usahamba ngemoto yakhe nje usetholile imvume yokuhamba ngemoto yakhe zonke izinto zihamba kahle usakugqokisa ukusho ke webaby wakwangithanda ke nje ngoba phela kanti manje nazi izindaba umbize ngobaby ngoba phela ngithi silwela indaba okuhlukana la ya siyahlukana phela ukugcina kwesikhulumisana lokho uyazi naye ukuthi sengiyishilo mina ini hayi mina ngibona ngathi vele into esiyikhuluma la ngezisize hayi ngezisize awukwazi phela ukuthi sithi sikhuluma nomuntu ufuna wena ufuna ukuhlukana naye nathi sesingimbethe lo ubizwa ngobaby futhi ake hayi phela ngithi into uma ngabe uside suyijwayele ukuthi biyenzeka ngoba phela lo muntu lokusazana ngo2023 kodwa phela manje sekuphelile njoba sengishilo mina uthi seku enough nimitha amagama akafana no baby alungise lawo magama ngoba yena enhlizweni yakhe ezosala nje ukuthi hayi vele umuntu wami lo uyangithanda bayeke laba yabo egcineni kosuku seniyabuyelana thina siseko sesikhuluma sakhefuza la egcineni kosuku manje angazi ukuthi ngiyohlala lapha njoba ngilindele ukuthi ngiyahamba njoba ngisho ukuthi tenant iyangena eflatini akusekho manje usukwazi ukwenza izinto ngaphandle kwami ngalendlela owenza ngayo ubani wena uyasenza nje ngaphandle kwami bokade ubani nawe uyazenza ngaphandle kwami wena usenza bokade ubani awukahle wena na yini lendlela owenza ngayo mana wemcuno bowubani wena sekwazi ukwenza izinto ngaphandle kwakho njengobani ubani angani sasithembisene mina naye yini ukuthembisa mcuno hey mzana ukuncokola mcuno mzana kuba abantu abawosomahlaya bangithi uyangithanda mina angazi hayi kahle ke ngangiku hey usungiphushile nje sengiyahamba usungibukanisa nangani webafo wena usungibukanise kangaki nalabantu abagcwele emotweni yami usungibukanise kangaki nabo hey weqhawe ngicela mfethu ngicabanga ukuthi ukuthola nje lo mbhemi lo omunye okuyena ungakwazi ukuthi ahambe nosisi ne yeah ngicabanga ukuthi ukuthola nje yena mfethu bese siyakwazi ukuthi usisi ngeke simdedele la asikwazi ukumdedela lo sisi lo ukuthi ahambe yedwa wena bafusoza wena uzobona ukuthi njani indlela enizohamba ngayo makuthi fanele nikezwe imali nizoyinikezwa yimina bafu yimina ozonikeza imali ukuthi nigibele khulileka yabo le idinga ukuthi uyiyeke kanje wobona wena ukuthi uyilungisa kanjani but la emehlweni ethu izokwenzeka ngalendlela esiyicelayo hayi anifunikeze ke bafu usizamela imali yokuthi sigoduke hayi imali ukuthi ngibe imali ukugoduka nizoyithola khulileka ngizonisendela nje ngesabi akuyona into oyinkinga le kuma manje ifoni yami ayikho kumina khulileka nizoyithola yona mbukeli lapho ngasekhaya ngicabanga ukuthi asivale kanje noma sisazosebenza wona behind the scene but asivale kanje okwamanje igama lami ukuthabiswa kacela igama lohlelo ihwayimina ebantwini bebonke kungani ukhetha ukuthi uhlukumeze nje naye intombazana chabe uyacaba wena uyinyanga xabu uyabona lento yothando inhle ngendlela esimangaliso ngiye ngithi mina kubalekile ukuthandana nomuntu mhlambe kube umfana okhulile kunentombazana ngiye ngisho njalo ukuthi kuye kubukeke kangcono uma kuwumfana okhulile kunentombazana uyabona uma kuyintombazana ekhulile kunomfana ngiye ngibuye ngokuthi mina lo uzele ngokuthi azoyiqhaphazela nje ingane yabantu mhlawumbe khona into emsiza ngayo ngabe mhlawumbe iyamsiza financially noma mhlawumbe itshikiza kanconywana kunegenge engangaye makuyiwa ngasocansini mhlawumbe ilento ebathandane ukuthandana kwabantu okuwumfana omncane it's either ucansi olufuna owesifazane noma lo omncane ongumfana ufuna imali kulo wesifazane khona asizakala ngayo most of the time kuyenzeka abathandana so ngibona kuyinto engekho right ngendlela yami mangiyibuka but ke ngeke sibajaja abantu bayenza mos and abanye ba right so kule yokuqhaphazana iyabheda kakhulu uyabona lo mfana ukuthi kahle kahle sejwayele into aseyijwayele ukuthi impilo yakhe ilula and ayenziwa uyena ukuthi belula yenziwa omunye umuntu so ke lo muntu kuzoba nzima vele ukuphila ngaphandle kwalo sisi kuzothanda ukuthi kube nzima kakhulu ukuphila ngaphandle kwasisi kuzothanda ukuthi kube nzima ngempela uyabona imoto ohamba ngayo inomnikazi wayo upetrol ufaka kuyona ufakwa yilo muntu lo indawo ohlala kuyona yalo muntu impahla egqokayo yalo muntu so ngeke uzuphile vele kahle and iphuthe elikhula lenzile umfowethu le inyanga nakhona uyabona ukuthi le inyanga njoba ziyanjwa aziyanjwa le inyanga ngoba naku
ukuthi ufuna ukugcina uthando abanalo but ufuna ukugcina yena self usisi ukuthi abe khona eduze kwakhe ngoba ukuba khona kwalo sisi kwenza impilo yakhe ibelula and mangasuka lo sisi eduze kwakhe vele impilo yakhe angeke zibe lula. You understand? Akahlaliswa ngoba nake ehlalisela ukuthi kumnandi kuyajolwa. Uhlalisela ukuthi kumnandi impilo ilula financially ngiyasizakala lo muntu kumele ahleze ekhona eduze kwami. Bakhona abantu athandana nabo ngoba nake bathanda. And labantu bathola ngezinto zalo sisi. Ukuze labantu kube lula ukuthi abathole usebenzisa le moto yalo sisi, usebenzisa imali ayithola kulo sisi, zimpahla zokuthi abe muhle nabanye abantu bambone ziphuma kulo sisi. Yabo? Lo sisi kahle kahle uyisponsor. Uyamsponsorisha ukuze akwazi ukuphila lempilo akayifunayo nabantu afisa ukuphila nabo. Akusilo uthando lolo. Uma ngabe ubona ukuthi awumthandi phela nje ufuna ukusebenzisa izinto zakhe miyeke ungahlukumeza ingane yomuntu izicwile othandweni ingene othandweni ube wazi kahle kamhlophe ukuthi iyodwa wena akawukho lapho. Wena usothandweni nomunye umuntu mhlambe naye lo muntu onayo lapho othandweni akakuthandi wena uthanda yena. Iyenzeka lonto uthi uxhaphaza umuntu nawe kanye uyaqhashaza la ukona kodwa wena wazi. Yabo? Umuntu efana ngabe wenza iqiniso kuyena ilo muntu lo kodwa ulenzi kuyena ulenza komunye umuntu lo muntu olenza kuyena naye akalenzi kuwena. Isho kuningi.